Pun mi je krug. Vidi Veljko, pun je krug. Vidi meni koliki. Još 30 sekundi, još 20, još 10. 10. 8, one, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kraj. Ne važi se! Ne važi se! Posle jedinice! Vi mislite to je to, ja sam jedan dao 5 trojki na ovom treningu, a on je 3. Pa šta? To A je jedno. razdaljeno je. Ko je dao sad za pobjedu, ali? Nije, niko, nije bio poen. Posle zadnje sekunde. Zadnja sekunda. Posle zadnje sekunde. A baš, a serete. Ne serem.